Reka rero nanone nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri aya makuru yo kuri iki gicamunsi kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Ni inkuru itunguranye cyane. Akaba rero uyu ari umunyapolitike utavuga mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda usanzwe ufungiwe imageragere muri gereza nkuru ya Nyarugenge. Akaba rero murabizi ko yigeze guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko yongera gusubira mu rukiko mu minsi yatambutse araburana ku bijyanye n'ibyo akurikiranyweho. Mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru, reka mbanze mbabwire ko mu buryo bw'incamake Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiye guhagarika imirwano bijye i Doha mu biganiro. Amerika na Iran byemeranyije guhagarika imirwano yari imaze iminsi ibera mu kigobe cy'Abarabu, binemeranya gusubira mu biganiro kandi bigamije gukemura ihangana rimaze iminsi ribera mu muhora Hormuz nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo muyobozi yavuze ko impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano by'agateganyo ku buryo ingendo z'ubwato zishobora kandi kongera gukorwa mu bwisanzure mu gihe ibiganiro bya tekinike kandi bikomeje ku ngingo zose ziri mu masezerano y'ubwumvikane impande zombi zashyizeho umukono ku itariki ya 17 Kamena. Amakuru yatangajwe na Axios yavuze ko ibiganiro bishya biteganyijwe gusubukurwa kwa kabiri tariki ya 30 Kamena i Doha muri Qatar, mu gihe impande zombi kandi zikomeje gushaka uburyo bwo kurinda amasezerano y'agahenge yari amaze igihe ashyirwa mu kaga n'imirwano yagiye isubukurwa. Iyi myanzuro ibaye nyuma y'iminsi y'imirwano yagiye irangwa n'ibitero by'ibisasu na za drone hagati y'impande zombi byakurikiye igitero cy'indege cyari cyagabwe ku bwato butwara ibicuruzwa mu muyoboro wa Hormuz. Mu minsi ishize Amerika na Iran byagiye bishinjanya kurenga ku gahenge by'agateganyo kari kahagaritse imirwano, mu gihe kandi hari impungenge z'uko amakimbirane ashobora kandi kongera gufata intera. Ku rundi ruhande Amerika yari iherutse kandi kuvuga ko ishobora gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe Iran itubahirije ibyo bumvikanyeho. Mu gihe Iran nayo yakomeje kandi kuvuga ko ifite uburenganzira bwo kwihorera ku bitero igabwaho. Ibi biganiro bishya byitezweho kandi kugabanya umwuka mubi wari ukomeje kwiyongera mu karere, cyane cyane kubw'umutekano w'ubwato n'ubucuruzi mpuzamahanga bukorerwa muri uwo muyoboro ukomeye ku isi. Zimwe mu ngaruka z'iyi mirwano yubuye hagati ya Iran na Amerika ni ukongera kuzamuka kw'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byiyongereho 18% bigera kuri amadolari 72 ndetse n'ibice 57 ku kagunguru. Ni mu gihe kandi ubwo ibihugu byombi kandi byemeranyaga ku gahenge ibiciro byari byaragabanutse bigera ku 10.6%. Aya makuru kandi mu buryo bw'incamake, reka mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi ishyaka ryitwa APDL abanyamahoro rifatwa nk'iri mu kwaha k'ubutegetsi bw'u Burundi ryatangaje ko perezida waryo Gabriel Banzawitonde azahatana Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha. Banzawitonde w'Ibujumbura yatorewe mu nama yo ku rwego rw'igihugu ya APDL yabaye ku itariki 28 Kamena 2026, ubwo yarahatanye n'abandi bakandida bane barimo Samuel Ninahazwe, Desire Niyonizigiye, Marie-Gorette Maniriho ndetse n'uwitwa Elias Ndayishimiye. Iri shyaka risobanura ko ryafashe icyemezo cyo guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwego rwo gushyigikira politiki y'amashyaka menshi kandi ko rizakora ibikorwa byo kwiyamamaza mu bwubahane no kutibasira uruhande bizahatana. APDR ivuga ko kuri politiki y'amashyaka menshi, mu gihe kandi ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryihariye imyanya yose mu mitwe y'inteko ishinga amategeko, ibyo rishingiraho kandi risobanura ko Barundi barifitiye icyizere cyinshi. Banzawitonde rero yavuze ko mu ntego afite harimo kubaka urwego rw'ubutabera, kongera kandi umushahara w'abakozi, gukemura ikibazo cy'ibura ry'ibifumbire ndetse no guharanira umubano utajegajega hagati y'u Burundi ndetse n'amahanga nk'uko amakuru abishimangira. Nk'uko kandi aya makuru akomeza kugenda abivuga, yagize ati uyu munsi Abarundi banyotewe ubutabera, abakozi ba leta kandi bakeneye umushahara mwiza, gukemura ibibazo by'ifumbire, umubano utajegajega, ariko mu ishyaka APDR tuzabishakira umuti kuko twamaze kandi kubyigaho. Muri Gicurasi 26 cy'imakuru ikiriho gikorana bya hafi n'urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza cyari cyaciye amarenga ko Banzawitonde ashobora kandi kuzahatana perezida Ndayishimiye.
ikinyamakuru cyatangaje ko Banza Witonde ari umukandida w'igihangange uziranye na Perezida Ndayishimiye cyane kandi ko bombi bashimana cyane bakanubahana cyane bityo ko ihatana ryabo rizaba rishyushye. Amatora ya perezida w'u Burundi azaba tariki ya 3 Gicurasi 2027. Abanyapolitiki bakomeye cyane barimo Agathon Rwasa utumvikana na Ndayishimiye ni amahirwe bafite yo guhatana kuko we yambuwe ishyaka yashinze CNL rihabwa abashyigikiye Evariste Ndayishimiye. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Babwire ko mu gihugu cya Kongo abanyekongo 58% barihebye ntibabona ahazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Institut Ebutel bwagaragaje ko abanyekongo bafite icyizere ahazaza heza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabanutseho 9% muri 2026 ugereranyije 2024 bitewe n'ibibazo birimo imiyoborere mibi. Ubushakashatsi bwasohotse ku wa 28 Kamena 2026 bwakorewe ku banyekongo 1350 bo mu ntara 23 zose zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Mata uyu mwaka, hagamijwe kandi kumenya uko abaturage batekereza ku hazaza iki gihugu cyugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo iby'umutekano muke, ubukene n'ibyorezo. Abanyekongo 58% mu bakoreweho ubushakashatsi bagaragaje ko babona igihugu cyabo kigana habi, mu gihe 39% bo babwiye abashakashatsi ko babona kigana aheza. Umubare w'abanyekongo batizeye hazaza heza h'igihugu cyabo warazamutse mu myaka 2 ishize kuko ubushakashatsi bwakozwe muri Mata 24 bwo bwari bwagaragaje ko abari barihebye bari 49. Abatuye mu ntara ya Kasai Occidental ari bo rero bafitiye icyizere cyinshi cyane hazaza h'igihugu kuko bari ku gipimo cya 63%, hakurikiraho Kasai Oriental iri ku kigero cya 52%, Kinshasa iri ku kigero cya 47% na Bakongo iri kuri 45%. Intara Kivu y'Amajyepfo ifite igice kinini cyane kigenzurwa n'ihuriro rya FC23 niyo irimo bake cyane bizeye hazaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bari kuri 11%, ikurikirwa na Kivu y'Amajyaruguru iri kuri 11%, Ekwateri iri kuri 28% na Ituri iri kuri 37%. Abashakashatsi babajije abanyekongo impamvu batizeye hazaza h'igihugu cyabo basobanura ko harimo kandi imiyoborere mibi, bavuze ko guverinoma ari rwo rwego kandi rwamunzwe na ruswa akurusha izindi kuko yihari 22% igakurikirwa kandi ubucamanza kuri 18% n'umutwe wa depite uri kuri 16%. Mu nzego abaturage bashinja kumungwa na ruswa kandi polisi y'igihugu ifite 11%, igisirikare kikagira 10%, ibiro by'umukuru w'igihugu bikagira 7%, sena ikagira 3%. Abanyekongo 52 kandi bagaragaje ko bafite ubukene bwinshi, basobanura ko mu midugudu yabo bwageze ku gipimo cya 70%, igipimo cy'ubushomeri kigera kuri 71% muri 2026 ugereranyije no muri 2024. Ku nzego zizewe abanyekongo kandi bagaragaje ko bizeye itangazamakuru ku gipimo cya 76%, igisirikare kuri 75%, amadini matorero kuri 72%, societe civile kuri 37%, ariko ko 60% batizeye imitwe ya politiki ikorera muri iki gihugu. Ku ngingo y'umutekano abashyigikiye intambara baragabanutse cyane, muri Mata 24 bari 52%, ariko nyuma y'imyaka 2 abanyekongo 70% bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro by'amahoro biherekejwe n'igitutu cya diplomasi. Abagabo 33% nibo bashyigikiye ko intambara ikomeza, kandi abagabo 67% bifuza ko leta ya RDC yakomeza guha imitwe ya Wazalendo intwaro. Abanyekongo 64% bizera ko hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington Amerika yagira uruhare mu guhagarika intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu, ariko mu gihe abanyamerika bahabwa amabuye y'agaciro. Uko nababwiye rero turanababwira kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba rero yitegura kongera kugaruka mu rukiko mu minsi mike iri imbere. Ingingo yaburanagaho yarayitsinzwe, hanyuma ariko kandi murabizi ko hari abandi bari basanzwe bafatanya bivuga ko bari mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gukura ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Madame Ingabire Victoire Umuhoza rero akaba ategerejwe mu rukiko mu minsi mike iri imbere. SP Auguste Kuradupagase wahoze mu ngabo za leta Habyarimana Juvenal yasobanuye ko ubwo yinjiraga mu Rwanda nk'umucengezi mu 1997 aribwo yanahisemo kandi kwishyikiriza inkotanyi kuko yabonaga yatsinzwe urugamba. Yavukiye mu yahoze ari komine Karago, yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya SM mu 1991 abwa ipeti rya Lieutenant mu 1994. Mu rugamba rwo kubora igihugu inkotanyi zagiye kandi zibakubitira mu bice bitandukanye, ari nako kandi bagenda basubira inyuma.
Kuradupagase we yageze imusha arasirwa ku rugamba ajya kuvurirwa i Kanombe. Yerekanye ko abasirikare ba Habyarimana bari bafite ingengabitekerezo yo kumva ko umwanzi ari umututsi. Ntabwo ari umututsi twarwanaga, uwari hanze ati ahubwo n'uwari imbere mu gihugu ati yari umwanzi wacu. Nyuma y'uko inkotanyi zigaruriye ibice bitandukanye by'ingenzi ndetse zanazengurutse umujyi wose, guverinoma y'isi y'abatabazi yahise kandi ihunga. Abasirikare kandi babonaga ko bari baratsinzwe, biyemeza guhunga berekeza muri Zaire kandi bajyanye n'abaturage bose. ACP Kuradupagase yerekeje muri Zaire ndetse na bagenzi be bashinga umutwe w'iterabwoba wa ALIL wari ugamije kandi kongera kwisubiza ubutegetsi bw'u Rwanda, ari nawo kandi waje guhindukamo FDLR. Ati twagezeho turongera kandi turibaka dushyiraho indi mitwe, ati byagezeho kandi dushinga n'umutwe ukomeye cyane witwa CLAP n'umutwe w'intasi ukora imirwano inyuma y'umwanzi. Yagaragaje ko bitewe n'imikoranire yari hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Burundi kwigisha abarwanyi ba CNDD-FDD igisirikare ni ubutumwa bari bahawe na Colonel Rwarakabije, bamara amezi 6 babigisha. Nyuma yo gusoza amasomo bahaga CNDD-FDD yasubiye muri FDLR asanga mugambi wo kongera gutera u Rwanda waramaze kandi gutegurwa, ariko inkotanyi zihita zibatera bakiri mu myiteguro ye. Hanyuma kandi muri burya atiyo ufite inzego z'iterambere rikora neza akazi kawe kandi ugakora neza, inyenzi zaradutanze ziradutera. Yasobanuye ko uko inkotanyi ngo zarwanaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zashaka kandi gucyura abahunze, kandi ko zabigezeho kuko bamwe mu baturage bari barafashwe bugwate bacyuwe. Abaturage ati twabeshyaga ko tuzabacura bemye, inyenzi ati nizo zabacyuye bemye, ndetse n'aba exfa ati batashye bemye icyo gihe kandi batahanye abaturage. ACP Kuradupagase we yakomereje kandi urugendo mu bice bya Masisi, ari naho yaje kandi guherezwa ubutumwa bwo kujya mu Rwanda nk'umucengezi, kuko yari asanzwe kandi ari umusirikare wo mu mutwe udasanzwe wa CLAP. Muri 1997 yinjiriye ku kirunga cya Karisimbi akomereza mu Bigogwe, ariko aza kwerekeza iwabo ku ivuko asanga ababyeyi be barahungutse. Ababyeyi be n'abavandimwe bamusabye kandi ko yakwemera kwitanga agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Undi wari wifitiye amaraso ya gisore ati yabamaganiye kure, aberurira ko agiye kandi guteza intambara i Kigali kuko yari afite imyitozo yari yarahawe. Njyewe ndi umukomando ati nkaba n'umwe mu bagize CLAP, njyewe ubu ngiye i Kigali ati niho ngiye kandi kuyirwanira. Ati nimuzumva amaradiyo atangaje ko i Kigali hari amasasu ahari, ati muzamenye ko ari njyewe wawugezemo kandi ko umujyi tugiye kuwufata. Yahise akomeza urugendo yambuka komine Giciye agera mu gace kitwa Muramba mu masangano ya Nyabarongo, aho yakubitiwe ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare b'igihugu. Yahise yibuka ibyo ababyeyi bamubwiye, atangira kandi gusaba abasirikare ko be kwishyikiriza inkotanyi kuko yabonaga aho yari yinjiranye mu gihugu bamushyizeho bicwa. Nawe yaje rero kwishyikiriza ubuyobozi ku itariki ya 15 Gicurasi uwo mwaka, yakirwa neza araganirizwa kandi yarumvaga bitashoboka. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ubwo nishyikirizaga ingabo za RPA uburyo zanyakiriyemo byampaye icyizere ko ntacyo nzaba. Nyuma yahise yinjizwa mu gisirikare ndetse afatanya n'abandi gutangira guhiga abacengezi muri iki gice muri Giciye, akorana batayo zitandukanye zirimo kandi batayo ya 9 ya gendarmerie na batayo 59 yayoborwaga na Lieutenant General Mushyo Kamanzi, wanamwigishe kandi amahame y'umuryango wa FPR inkotanyi n'ingabo za RPA. Tariki ya 8 Mutarama 1998 yahawe inshingano muri gendarmerie, ayobora za brigade zitandukanye muri Gisenyi. Polisi igishingwa yahise kandi ahabwa inshingano muri 8 ajya kwiga mu ishuri rikuru rya polisi Musonze, ahamara imyaka 4. Yakoze imirimo itandukanye muri polisi y'igihugu irimo no guhuza ibikorwa by'inzego z'umutekano. Kuri ubu n'umwe mu bagize inama nkuru ya polisi y'igihugu, akaba n'umuyobozi wungirije mu ishami rishinzwe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye. ACP Kuradupagase yagaragaje ko yishimira kuba umwana w'umuhungu kuri ubu ari mu ngabo z'u Rwanda, aho afite ipeti rya Lieutenant. Yanagaragaje kandi ko igihugu cyahindutse kuko ubuyobozi bwacyo bwashyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda kandi abahabwa akazi akaba ari abafite ubushobozi. Yashimye ko umwana we yize mu ishuri rya gisirikare ryo mu Bwongereza rya Royal Military Academy Sandhurst, n'umwana w'umuhungu ati w'umukuru w'igihugu yizeho, ati mu gihe umukobwa we yarangije kwiga muri kaminuza mu gihugu cy'Ubutaliyani nk'uko yakomeje kugenda abishimangira.